Voi hi January ni som sang ni le som ni pathum ania longtlai DC le Chakma Autonomous District Council a caretaker ni bok pu amol Srivastava chuan voin khan chong te a mun poimo sang atlo Governorin Chakma Autonomous District Council Sarkar Thiata CADC and Kulturati caretaker longtlai DC chuan chong te a zirna in le mun poimo sang te atlo a Eklavia Model Residential School Building lalu alo chutlo in Principal Pulal Rajwala Fan Aile atho puiten nan lo dong songa Government Higher Secondary School le Government Kamala Nagar College atlo boka DC hian CADC Secretariat Building sakmek po amhuna kalin enfia nabat sum chengoi zariat som hanga thomek chongte Rural Drinking Water Supply Scheme po amhuna enfia bok DC hian school naupang zanga omna public school tloin naupang te akoma DC hi chongte SDO civil le CADC a official poimo te nan troi omani longtlai DC hian nimin khan chongte atlongai pol ruai tu te akoma tlongai pol ruai tu te chuan Chakma Autonomous District Council in Thlanpui chu kum in April thama a nei an du thu longtlai DC hne na hian an lo thlen